Action. Ada panjangan Action. Mainnya kudu dubbing deh kali. Mah bener masuk. Ayo, bagan dipet. Action. Arek ka mana ieu Cuko Daniel? Woi, Pit. Oh, kita lihat. Action. Mari kira kai anjing. Cek dewek action. Action. Hei, Cuko Daniel. Arek ka mana? Eta duit murah. Action. Woi, Kalem. Tarik boy, belum. Gerak. Action. woi, Cuko Daniel. Arek ka mana? Eta duit. Action. Woi, Pit. Mana ini personal deh. Karena bener dek. Hey. Woi, Gila tuh boy. Action. Pit. Action. Don arek ka mana? Milu moal. Action. Kemana Don? Action. Kemana Don? Don. Action. Sayang, iya. Sayang, iya. Action. Sayang, iya. Sayang, iya. Action. Sayang, iya. Action. Sayang, iya. Astagfirullahaladzim. Kelak. Kurang jeros, kurang jeros. Action. Sayang, Aduh. Ayo nyebut si anak orang jorojol Bang Goy. Naon? Panai can nyebut iya. Action. Sayang, Action. Oh, siap. Balat mana? Beharum. Mana beharum? Dia. Otak gitu mau. Action. Duh, eta teh anak mah. Oh, Malina. Tong nu kangen aing. Dia we atuh bisin ke maneh. Pas orai. semengkok jodoh sama. Action. Oh, ya lah. Action. Sama anak saya.
Oh, yuk, gening balad si Apit teh. Si Apit dibere naon? Si jadi gitu si Apit dibere naon? Mana di PT? Halo, Rokokna moal ya. Minta rokok atuh. Karena yang ngudut meureun RTG. Apa namanya tak rokok? Action. Bruk. Ngiring gerak. Action. Siap. Siap. Ya. Action. mau nyet terus. Ingat Jepang wae di kagak. Aduh, ingat pesan. Action. Nah, siap. Hei, PT, cek tulungan. Kita si Apit, cek barudak ka. Pan tadi ge Pak RT panggil kita jeung makhluk dua ieu ngomongkeun kunaon si Apit jadi karitu. Kumaha tuh tulungan Pak RT, kumaha atuh kabur. Sok lah uruskeun lah si Apitnya. Pak RT rek datang heula kalebak can beres. Bigi Pak RT loba laporan di PT susulah. loba laporan di warga tadi ge si Apit kulon jadi kitu cenah. Warga Beres laporan di warga bisa Action. Yuk semua ikut bergoyang. Saing Maneh. Saing. Mana gitu? Kumahane spesial. Gue sampai gak enak gitu. Buka dong dadanya. Action. Action. Siap bodak si Apit teh gelo. Gelo. Sok dulu can paling teh kapan teh siapa? Bedak ekte tadi jaga nama Aing mah. Di Banyur. Udang Naon sih? Udang. Ayo.